abaye bafika nasephakameni beyidayisa othi ngathi ngibabona laba bafana sebeyakholwa uma bekholwa lapha ekhaya ithi ngathula njengababuka ethi ngelinye ilanga laba bafana basebecela intombi bobabili lo nomunye wacela intombi akaBhengu lo nomunye wacela intombi akamthetho ethi ke inkosi yamaNazaretha yathi mase becelile laba bafana isibiza lezingane mayibiza lezingane ayisibabuza ukuthi laba bantu abanicelile niyabazi yini laba bantu abanicelile bayakholwa yini sathi lezingane yebo baba bayakholwa wathi uShembe ngicela ningibizele bona saseyibabiza lezingane wasethi uShembe kayihambe kusale laba bafana bobabili uthi bafana bami njengoba nafika lapha ephakameni kambe nanizokwenzani nafika kanjani bathi laba bafana sambe sidayisa ingubo othi khambe kwahamba sase siba nothando lokuthanda uShembe sase siyakholwa othi uShembe bafana bami njengoba senikholwa senizena cela lapha kuleli bandla seninesikhathi esingakanani nikholwa njengoba senibuya nasebhentshini nje bathi laba bafana sikawuqedi lonyaka utho ngiyabona abafana bami lezi intombi enicelile zinikhohlisile zanitshela ukuthi lo muzi kaNkuluNkulu umuzi oyifebe wathi ngiyoke ngibone kodwa abafana bami niyophelela ethi ngumahlombe kwahamba isikhathi laba bafana bobabili ithi ngathi ngizwa kwathiwa laba bafana baboshiwe ngoba babengezanga kuleli bandla bezokholwa kodwa babefika kuleli nkonzo befike bentshontsha imvunulo yabantu behambe boyidayisa ithi nasezweni lakubo babentshontsha bedayisa ithi namhla kaloku labafana baboshwa uthi lawo makhosazana omabili yakaBhengu nakamthethwa kwahamba hlubuka ngoba kwangawona amakhosazana kaShembe kodwa kwakuzifebe icashe phansi kwenansuku mhlophe ngoba ifuna amadoda kungenzeka nathi njengoba sebuhleni sibe nephathi njengale nkosikazi owathi ngomunye unyaka phakathi komuzi wasephakameni kwahamba isikhathi mangabe kusemgidini bembonela umama ehlehla kade ngene nolayini ahlehlele ngemuva ahambe njalo aze ayoshona ejamengweni ashiye imgidi ethi noma esejamengweni abonakala ephuma waphuma ngamasanga asephakameni wahamba wayebhambayi ithi ngumahlombe lo nkosikazi wahamba isikhathi ithi ngathi ngimbona uma ngabe kumhlangano kaJulayi wayengasangeni ngamasanga asephakameni kodwa wayehlala ngaphandle komuzi ayilalele inkonzo ize iphele ahamba buyele ekhaya ithi ngelinye ilanga uma ngabe bembuza ababheki bomuzi uthi masibanibani yini ungangeni phakathi komuzi kaShembe uthi lo mama mina ngiboshiwe njengoba ngilapha ningibona nje kangisekho emhlabeni kodwa ngafika ngaboshwe ezulwini uthi uShembe wangichitha ezulwini wathi ngibuyele emhlabeni enkosini ebusayo ngiyovuma isono engasenza phakathi kwasephakameni uthi njengoba ngihle ngaphandle kwamasanga asephakameni ingoba ngiboshiwe nasezulwini kangenile othi thwale sona angasivumi kumshumayeli angasivumi kumkhokheli angasivumi kumfundisi kodwa ngiyosivuma enkosini ithi inkosi yamaNazaretha ngathumela ngalo mama kabizwe bamlanda lo mama wabuya yaseyibuza inkosi ithi inkosikazi njengoba wabuyisa ezulwini ulapha emhlabeni yini lena uShembe akubopheleyo lezulwini uthi lo mama baba njengoba ngahamba emhlabeni uthi ngafike ngaboshwa ngaboshelwa icala lokuphinga uthi ngangiyisifebe ayikho indoda eyayidlula lapha kimi ayikho indoda engangalali nayo uthi phakathi komuzi wasephakameni kwakunamakhosikazi esasihlangane nawo uma ngabe nje kuzocelwa umfana ecela intombi uthi ngihlangana nalamakhosikazi bese ngibanika umuthi wokuthi leyo ntombi leyo ayifiki idlisa isokalayo ukuze ngingaphinde ligandwe omunye umuntu uthi leso zinto ezingibophile ezulwini ngadlula ngcolisa umuzi kaShembe ngoba ngalala nendoda phakathi edokodweni engasiyakhona ebuhleni
njengoba siyakhona ebuhleni ngomunye unyaka phezulu lapha ebuhleni kuqala ugoda abashumayeli kwake kwenzeka isimanga kuqoqa omunye umshumayeli anganoma evuma isono mhlambe wayezwa inkonzo uthi futhi kwake kwathi sigadile lapha ebuhleni uthi emadokodweni ebusuku uthi siyapatrola ngase sizwe edokodweni sabashumayeli siba u6 uma sithi siyabheka lapha edokodweni kulele lo mama abangabakhokheli basenkonzweni yasebusuku uthi savula idokodo sitshela ukuthi khona amadoda phakathi kanti omama bonke abangabakhokheli abathandanayo benza ucansi emzini kaNkulunkulu bengamakhosikazi ka14 bephethe amakhosikazi. Othi lo mshumayeli sabe sesibakhuza uthi sasesiphuma sihlukana abanye sathi abashonelena abanye sathi abashonelena uthi ngathi ngisendleleni nami nengihamba nabo uthi hayi khona sasesithi asijike sibuyele emuva sibone ukuthi labe besihamba nabo ngabe bahambile yini noma nabo bajike endleleni bangena edokodweni kubakhokheli. Uthi ngampela phathi masijika uthi sangena uthi masithi siyafika naba laba bashumayeli balapha edokodweni ibona sebelele nabakhokheli. Ukathe kanjani nemzini kaShaka? Ukathe kanjani? Uthi bona sebelele nabakhokheli uthi enhlansuthi basibiza uthi kangazi lento ngoba njalo mangilele iyangihlupha sengize ngiphelelwa na uthando lokuthi ngihambe ngebuhleni ngoba ngiyazi mina ukuthi emzini kaNkulunkulu senza isono salala nabakhokheli edokodweni ebusuku. 10:24 Siqondane ukuze sivuselelane ukuthanda lokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha kasidelane kakhulu lokhu libona usuku lusondela. Uma ngabe sona ngabomfesilahla iqiniso awusekho umnikelo ngesono kepha kuhlale ulahle okukhulu kwesabekayo. Yebo ulako zonke abaphilayo owathela umthetho kaMose wafe ngenagawukelo othi umbuzo wami wena ugade kanjani emzini kaNkulunkulu mawuzothi ufika abantu besephutheni besuphinde nawe ungena kulolo phutha kepha khuluma nofanele ufundiswe kwisiminya ukuthi abesilisa abakhulile ababa baqondayo abaqotho abahloniphekayo abaqinisele ekholweni nasethandeni nasembekezeleni kunjalo besifazane abakhulile mabahambe ngokufanele umngcwele bangaba abahlebayo imalapha abangaba abahlebayo kuke kwathi silapha eGibisile bevala umhlangano lapha eGibisila kwangena umakoti wenansi wehlaza owethene wabaneshwa wathi mangabe gana insizwa lensizwa yaphelela umsebenzi omama bonke bemuka lo makoti lolo sizi bamphendula ihlaya kwahlekiswa ngaye lo makoti kwathiwa wayethi ujaha uganani ehluka kane nansi wehlaza. Osamakholwa njengoba sihamba nje sebuhleni kunabantu abangasathanda ukuya ebuhleni ngoba namhlanje ibandla likaShembe selaphenduka iDurban July uma ngabe uya ebuhleni abantu bazobe befakile inhlobo ngenhlobo zamahiya kukhona nalana angangeni eNazaretha angazi mawuyinkosikazi ugqoka ihiya eliphela lapha emahlombe emzini kaNkulunkulu eliveza ingalo eliveza imkhono kodwa emzini wendoda oganele bona awuhambi ngalo uma uhamba emhlabeni uyoyapi emzini kaNkulunkulu akwahamba wena ngentembo zamabele kuphela amahlombe esobala. Wanamhlanje makiwa kompompi lapha ebuhleni ufica omama bebopha amabhayi la ungesingedla kagqokile kodwa emzini kaThixo kodwa lapha eganele khona kahambi kanje kuba bangabi zidakwa namhlanje ebandleni lamaNazaretha kungenela utshwala ngisho kumakhosikazi namhlanje ayaphuza inhlansuthi namhlanje yaphuza siyahamba nje siyakuJulayi njengoba ezongena umthethele ngesabatha mhlambe ngesonto lobelandela uNkulunkulu uyokwaba inkonzo athi inkonzo yanamhlanje sizoyiphathela intshalo ibandla ekseni ingena into abayepheza emini ayinika inhlansuthi
futhi kodwa ngoba vele ngapha enhlanhluthini kuyaguleka kumanje nje sebekhona abadlali abazodlala ischeme laphana ukuthi ubani nobani ozoshumayela ngoba namhlanje inabasha kuseyona kaShembe abantu abathile sihleli lapha nje sesiyazi ukuthi asikho eschemini amen sesithile athi uNkulunkulu lizoba linye ivesi asukuma umuntu ahlabelele athi uNkulunkulu awabe mabili ngidedelane kusukuma indoda ithi ngithunywe yintsha yaleli bandla Shembe ithi angizoyikhulumela athathi awalonke ngathi uShembe wambona yedwa bese sukuma lo muntu ethi lokhu niphushana ngifuna ukuzopheka ibhodweni ngaliphaka nkade yakhe ninabasha Ivumeleni phela ngikhulume lapho sengikhulumile bese ngisala ngiyabhinqa maNazaretha uNkulunkulu wasisola bobaba wasisola ngudlungudlu wasisola amakhosazana kanti le mali nisinikeliswayo nishonephi mayithi uNkulunkulu muzwa sentabazwa wakhe umuntu oyedwa ishonephi semhlanganweni phela mawuthi niyasikweleta abafowethu ayibuye awazi ke emhlanganeni kwethu umuntu na uNkulunkulu ushilo wathi umuzwa sentabazwa wakhe umuntu oyedwa iphi le mali ebese siyomasha ngayo ezulwini abe shaya uthando mhlana amalanga uNkulunkulu amuzulana ungadlile kuthiwa uthando lwenzeni Lophila luthando maNazaretha sizoya kanjani phambi kwaNkulunkulu sikhuthuza abantu ngegama lakhe saqamba amanga sathi shaya uthando lomuzwa sentabazwe sathi shaya uthando lukaJulayi sishaya uthando namanje nje kade kukhuthuza abantu njengoba ubaba ebezofika lapha eMabhida ngolesine umcimbi wonke waseMabhida lusitshelile unyazi ubuphethwe umasipala kodwa la phethe kwini bekhuthuza maNazaretha kuthiwa wanikela ubaba uyeza Timothy 6:10 obukuthanda imali ngoba lonakele kanjele libandla loniwe imali namhlanje abantu abagcotshwa esontweni usuyabhekwa ukuthi lona uma simthatha simenza umshumayeli ngabe abantu bayamthanda yini ethempelini unolimo oluhle yini uzokwazi ukufuna imali emakholweni maye endlavini nje akafuneki ngoba ngeke ezwane nalabo abantu abamgcobile uthathwa lona olungileyo abazomfonela ngisho sebathatha umhlala phansi baye emakhaya athi mshumayeli nenze malini athi umshumayeli senza u10,000 athi uyayazi i-account esasiyisebenzisa namhlanje nakunikela iminikelo kuleli bandla ifakwe accountini yendoda ngokuba uthanda imali ngoba uthanda imali kwibanda yakho konke okumbi abanye ngokufisa bahlubukile ekholweni basigwaza ngezinsizi zabo namhlanje nina niwoyihlalo benabasha ake ngibuze nikhona mthetho bapha abantu nina niwoyihlalo benabasha ngoba phela siyanikela mangama conference mangama visit emathempelini siyesitshelwe twanikelani bafowethu kuthi visit kulungiselwa intsha yebandla ifike kwenziwe kudliwe siphinde sinikeliswe maseqediwe inkonzo le mali esinikelayo umthethwa sekuphela inkonzo yenabashishonaphi ngoba mase kuyi conference ingane zethu mayihamba ziyocula lapha ziyogida lapha zibuya neindondo lezi zamaPakistan izoyisiza ngani lezi ngane lezi indondo thenga indondo ka85 sayithebele sethula sizophuma unamba 1 nikwe indondo eneribbon izoyisiza ngani leyo nto azikho ingane lapha engafundi ezaqedwe matric efisile eMavarsity abazali bazabanawo amandla le mali eqoqwa inabasha emathempelini unyaka wonke ngeke kwavula isikhwama sothi fundiswe ingane zamaNazaretha njengoba bathi ushamba ifunde isiza bani le mali kuhlangane weJulayi kuthiwa khona into enhle esiyoyenzela uShembe siphinde sinikeliswe kanti le mali eyayilokhu iqoqwa ngamavisit idliwe ubani kanti isikhundla silesi esingena promotion alokhu uzinzile nje wena uwawathi umthetho kuleli bandla ngisho usuna 52 ukanga mthetho bakufuna esendakini ukuthi ubomvangeli lokhu uhleli lapho inabasho kanti kwenziwani esontweni ngoba ngiyakhumbula
namhlanje ngendlela abantu abathanda ngayo imali sabe sanikela emzini wasebuhleni babezindoda yathi maNazaretha leli bandla likhulu kabi ukuthi ngahluphekela iphika bathola ikhulu kabi leli bandla ukuthi ngahluphekela iphika awusonke sajabula phela besinemizwa yokuthi masifika emzini kaNkulunkulu sisuke sifuna izwi likaShembe ukuba sizwe lona asisanendaba nelo baba bethu noma singasabezwanga vele bayabheda kodwa masizwe likaShembe kulungile kodwa izwi likaShembe sisuka kude kangaka singalizwe nxa kuthiwa leli bandla kuswela iphika shaya 4:2 yeah Timothy shumayela izwi uqinise shumayela izwi uqinise ngesikhathi esifanele nangesikhathi esingafanele Idala leli bandla liswela iphika likhulu yathi ndoda uma singakhipha nje umuntu ngamunye iphepha elihlaza singathola iphika ibiza sanikela imali aphelela phansi kwesihlahla somthombothi lapha ekuseni ngathi nathiwa sino 150,000 nanamhlanje iphika lutho esontweni kodwa abantu bahamba ngamakhulu amaveni bama amakhulu amaveni amangaka esontweni ngashona phi imali yephika mthetho Mbuza kini ngoba yini enilapha phambili yafana phi imali yayiphika abaningi bayawulandela amanyala abo indlela yeqiniso iyathuba ngabo namhlanje hayi ukuthi abantu abayithandi nabasho bayayithanda inkingi inabasho iphethe hosikhotheni kokufisa imali ngoba bathanda imali into ethandwa esontweni imali namhlanje esontweni igcwele inkabi siyaya nje lapha ebuhleni abantu bazobe bengena emzini kaNkulunkulu bengena nezibhamu ethempelini beyifake naphansi kweNazaretha kodwa iNazaretha linesibhamu ufuna kwesatsha yena esontweni ngoba uyadubula wathi ukhuluma ubuthi mwana usebamba inqungu namhlanje esontweni igcwele abantu abathwele sengiyaqina yakunikela indoda ngokudla umhlangano ubheke entabeni ngonyaka odlule yathi yashoshela iza nokudla enkosini yamaNazaretha unyazi lathi unyazi lwezulu umtsheleni athathe ukudla kwakhe abuyele nakhe emuva akukufanele amaNazaretha ukuzothwebula inhlanhla amaNazaretha usibani uthwele Ngaba lapha abathwele esontweni bambe belanda imkhokho bese becasha ngaleli bandla uthi ama usonto kaShembe uwalungisa umsamo nje into zakho ziyaqonda kuvela phi leli bandla ukuthi imali yocela inkosazana kwakhiwe elokhuzana imbali ngemali mthetho kabani ukuthi imali wesipholi sekufanele wakhe imbali ngo200 ngoba uyocela Mthetho kabani uthi leli bandla mayoxhawula mfowethu esipholi ungawufaki uNazaretha kanti kabani lento eyenziwayo ngoba umthetho lenkolo uthi imali wesipholi ufaka uNazaretha nenkosazana ifaka uNazaretha namhlanje nesipholi kuqhawulana ngamasudi kuqhawulana ngamahiya uma uye nje neuniform yakhe ama security ayizukuthatha le ngane ngoba unamali ulapho ivela phi lento ngalinye ilanga khuluma insizwa kathethwayo namhlanje iNazaretha abanenhlanhla bona uShembe yayihambe nezinye insizwa zasezweni lakubo beyokwenza lento yokuthwala esontweni njengoba nawe nje uthwele so behlushwa uwe lapha emhlangane nemonto yakhe enkulu nomkakho nilala ngemuva ebhavini wemonto wala abantu abanemali abafuna ukukhuzwa esontweni yibo laba abahlubukile uNkulunkulu mayidiliza amadokodo ngoba khona bese benama subsidy ebuhleni belala kuma double bed befaka amathazi bafana nama DS uma ebona nje khamba isikhathi ubaba inkonzo engayifaki uyahlubuka ngoba uyazi kudlala ikheza ngopasti ubona ukuthi ubaba inkonzo ozayifake ngo2 uzoba late ebholeni khona bekuthi kusonto ebuhleni bahlele madokodweni babuka ama TV ngoba kusema kubo njengoba umsolile nje uNkulunkulu mayidiliza amadokodo uzongena kanjani emhlanganweni kaJulayi ungavumile ukuthi baba ngakusona ngathi ayikho ke lento enziwa lo Shembe uzoya kanjani kuJulayi ngoba phela uNkulunkulu wamsona kubonakala
njengokuthi nimshiye manguzu ubaba ukuthi animfuni nihlangane nodwa ngapha emzini wakhe nize nifaka amabhelunde engekho emzini wakhe ungathanda wena kufika indoda emzini kahlenza umsebenzi wena ungekho kodwa nimdelelelana ushembe nimdelelana ushembe ethi le ndoda abathethwayo bahamba nalezi insizwa baya ngapha kulamazwe beyothwala uthi bathi mabefika kule ndoda okuyiyona esiza kulezinto uthi ayisibeluleke yabatshela yathi madoda uma sesaqala lapha awusekwazi ukubuyela emuva sesiyoze sifike esiphethweni uthi umfakathethwayo savuma sonke sasiba u7 uthi ngampela yayisithi le ndoda ke lalelani yabanika nayo imithi yathi uyophalaza lapha ekuseni uyathi uyogeza ntambama yathi mase niqedile lo 3 days nonke niyozalima uthi kunedle uround encane yakhiweyo ngaphakathi ifaka uplastiki imbobi yodwa lena yomnyango kuphela uthi mawungena kulendlu kwavalwa awuboni lutho akhanyishi ilampu uthi kubekwa into ezibhakede la bese wena uhlala la iyabila leli bhakede uyagqunywa la le ndoda imvalela ngaphandle yakhe ikushiye wena la uqhuma uthi uyazuvulelwa yona uthi sangena lapha enamngabekezela saphuma sawuqeda uqhuma sangena kwezinye intshelezi kuyancindwa kwenziwa yonke into amanazaretha njalo iwona nawenza lento uthi omunye sasinaye lapha namhlanje emkhulu esontweni uphethe amanazaretha uthi ngaphela sayenza uthi ngehluleka endlini yokugcina uthi ke lapha nesitephini sokugcina lapho wawunika ucelemba kuthiwa ngiyongena kule yandlu noma yini oyohlangana nayo wolahla phansi ngocelemba ungabuza ukuthi yini uthi babe kuthiwa mawususuka kule yandlu ungabuyi kulabo abangakangeni kuyona wophuma ushone kuleya uyongifica lapha kusho lenyanga ebathwalisana uthi nami bangena uthi ngasengena uthi ngathi mangena uyabenyezela lo celembe nguphetheyo uthi ngeza ukuthi khwasha uthi jikele emva kwami uthi ngajika uthi ngaphuthaza ngathi ngiyajika kwajika uthi angazi noma uNkulunkulu noma kwenzakalani kwafele kwaphenyeka ukhethe phezulu uthi ngathi mangithi khani hawu ngoba ingane yami unondumiso nje lena ufunani lapha mntanami uthi yathi ingane kangazi baba uthi ngawulahla phansi ucelemba ngaphuma ngashona kuleya ndoda yathi le ndoda wabuya wena wakho ucelemba ungenalutho uthi awutshelanga ngani ukuthi kanti ngizofika ingane yami lapha ithi le ndoda kanti ucanga ukuthi njengoba ufuna ukuthwala wena uzothwala ngekabani ingane njengoba uthi ufuna umnotho isiphi isilwane esizokukhandela imali ngoba thina mawusufikile lapha uthi sithwebula umuntu oyedwa emndenini wakho simfake la umzimba wakhe lo ngesikhathi wena ugenqa lo yamuntu omfika endlini lona sekhaya uvela ayithulele ngagula ngafe njengoba nawe uthwele namhlanje ubona ngisho kwimkhehlo abantu intombi mayikhehla inhlansuthi usafika umuntu nengubo uthenga ublanket uyobekwa kubo kansizwa mina ngazi ukuthi umakoti imali yonke ikhona esigawini noma nimchomele endlini maniwenzele endlini umkhehlo awufiki nayo isihlanganisiwe ngebhayi usuzomembeza kodwa ngoba kuthwele namhlanje na umuntu ufika lapha ubusuku bonke le mali kade ihleli lapha kulezi igubhu zakhe isekamereni elincane ithunyelwa zigubhu irawunda inyoka yakhe lena uMamlambo ayithathe ayifake ipeletu acele nabangani bakhe bemfakise besiyagoqwa kuphuma nesinedoloke makuyokhehla umuntu othwele ngoba bayazi bayohla uze bakhiphele namabhasi amahala ngomkhehlo buhanjwe emafika lapha esigawini bejabula abantu twayini ngana amasibanibani ibe nenhlanhla igana isiqumama asuka umkhwenyana aqhamuke nale ngubo afika kwembese yona ngesikhathi kwembese uyaxoxa kathule utshela isilwane sakhe ukuthi noma esephakathi kwamagceke ungamxwayi yena mkakho lo ukwembesa nje ngale ngubo ukuhlanganisa nesilwane sakhe uyofika usifice ekhaya lubuzile unyazi ngonyaka odlule siye eKenani lathi laba bafana benyoka bafunani phambi kwami imfundiso uGcwensa laba bafana babhinqa amabheshi bese befaka amathayithi bafunani phambi kwami laba konke lokho kambi phambi kwaShebe lapha kusothi ingunguluza ngu
Yokuthola gxuma isixhumo sifakwe izimali asiphambi kwashaya masamba uhambe. Akusonti ukube bayasonta ngaba bayigqokanga icathulo lapha. Awukwazi ukuthi ungagqoka isicathulo ngihambisana noShembe kanje. Ufaka isicathulo eduze kaShembe. Akuwona amaNazaretha. Hayi ukhoza. Asolunde mabedla. Nkosi ayibusiseni izwe. Amen. Ukhoza. Dumele.